وصحبه وسلم آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء شهداء صالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى روح الجد حمد وزوجته الوالد أحمد بن عبد الله إخواننا ثم إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Jabir wa an ibni Umar wa an ibni Umar dan saking Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhuma saking karune Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar ibn al-Khattab nika sahabat Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Pandek hadis ini. Kudu maca dua nih. Hadis kedua nih kecukupan sami berkaitan dengan hadis yang pertama. Wa an Abdullah bin Umar lan saking Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu magal dawuh sapa Sayyidina Abdullah bin Umar qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adz-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Adz-zulmu utawi perbuatan nganingoyo kezaliman iku dzulumatun piro-piro kapetengan
iku dzulumatun dadi kapetengan keneng, dadi piro-piro kapetengan. Dzulumatun kapan dadi peteng? Yaumal qiyamati besok ing dalem dina kiamat. Adzulmu utawi perbuatan ngani ngoyo kezaliman iku dzulumatun dadi piro-piro kapetengan yaumal qiyamati besok ing dalem dina kiamat. Muttafaqun alaih utawi iki iku hadis narangaken muttafaq alaih dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adzulmu perbuatan kezaliman dzulumatun yaumal qiyamah akan menjadi kegelapan bagi orang yang melakukan kezaliman yaumal qiyamati kelak di hari kiamat." Hadis nikah tadullu ala tahrimil zulum. Hadis ini menjelaskan tentang haramnya perbuatan zalim. Berupa apakah kezaliman tersebut? Wa huwa yashmulu jami'a anwa'ihi. Kezaliman ini yang kita bahas adalah mencakup semua bentuk kezaliman. Sawa'un kana fi nafsin, baik adanya kezaliman tadi itu ada di dalam perkara masalah badan, au malin atau harta, au irdin atau harga diri, fi haqqi mukmin di dalam haknya orang yang beriman, au kafirin au fasikin, bahkan orang kafir pun masuk dan orang fasik dalam hal irdi haqqin, fi irdin yakni nama baik. Nah, saya maksud kezaliman nikah mencakup semua hal, baik ngani ngajeh ka'abe atau harta, mengambil harta orang lain dengan bukan tanpa hak, atau mencederai diri daripada orang lain, ngelokain abeen orang lain, bahkan nama baik ke orang lain pun nikah juga beda hak. Artinya hak wajib jaga, haram hukum untuk ekak buka. Aib orang, cacat orang, masalah, ya todus orang, ada mau buka todus, ada mau nerekorek, mau ekak buka ibarat lokah, ada mau diki buka poler ya, diki orang ria maloh, masalah, mencakup, apa mencakup harga diri, karena berkaitan kelaban harga diri, baik harga diri fi haqqi mukmin, harga diri seorang yang beriman, au kafirin atau orang yang kafir, au fasikin atau orang fasik. Dunyana taoleh ngalak dunya orang fasik guna orang kafir. Hartanah tekeneng kala, abon juga tekeneng. Bahkan nama baiknya juga wajib jaga. Ini adalah orang yang mukmin. Nah, kezaliman nikah, orang yang berbuat kezaliman fi nafsin au fi malin au fi irdin fi haqqi mukmin au kafir au fasik, ane kabaki dzulumatun yaumal qiyamah, bekal ngaule kepetengan dina kiamat. Karena dina kiamat ni kampun tak nemu arah, tak nemu penunjuk. Ada Google Map, ya, ada kompas untuk menuju ke surga, untuk selamat dari neraka, ada penunjuk, kecuali nur cahaya, petunjuk gelap cahaya daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis nikah benar-benar harus kita perhatikan, cek sampai merugikan ke orang lain. Nikah hadis nikah nunjuki haram hukum orang berbuat zalim, baik harta, nyawa, bahkan harga diri wajib kita jaga, jangan sampai kita merugikan kepada orang lain. Nah, khilaf di antara para ulama tentang makna daripada dzulumatun yaumal qiyamah. Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Apa saya maksud peteng dina kiamat rika? Apakah pacet peteng keadaan saat nikah? Atau beda makna-makna selain arti daripada dzulumatun? Pertama, beda telok agwal, beda telok gaul, beda telok pendapat daripada gol daripada para ulama. Pertama, qila huwa ala zahirihi
fayakunu dhulumatun ala sahibihi la yahtadi yaumal qiyamah sabilan haitsu yas'a nurul mu'min yaumal qiyamah baina aydihim wa bi aymanihim. Pertama, hadis nikah masalah dhulumatun, kepetengan secara zahir, fayakunu dhulumatun ala sahibihi, bagi orang yang mempunyai kezaliman kepada orang lain, andi ngani ngajah ke orang lain, baik merampas hartana atau merugikan harga dirinya atau nyawa daripada orang lain, maka kuaku orang neka layah tadi yaumal qiyamati sabilan, orang neka tak oning arah, tak oning jalan. Di saat orang-orang seberiman ke Gusti Allah, yas'a nurul iman nurul mu'min baina aidihim wa bi aymanihim. Di saat orang-orang seberiman ke jalan kelaban jalan nur cahaya iman ke Gusti Allah, berarti cahaya gelak dari Gusti Allah. Orang-orang sedolim ni kata oning bener-bener arti terak kang kui orang lain, terak kang kui aben, terus terak kang kui orang lain cek pada akibat demar ni kan itu demar dunia. Tandik demar bisa ngampung ke orang lain demar neng dunia, tapi neng akhirat ada ngampung demar je sombong. Ngampung terak, ngampung celep ada. Engkau ya panas ngampung celep tak bisa. Engkau ya arjeng ngampung ngenom neng dunia ni kah. Neng akhirat ada ngampung amal je tak ada. Nyok tang amal kalak ben, nyok tang pasa kalak ben, ya tang sodako ada sobung nafsi bi aku. Nah, maka pendapat sepertama, gol sepertama, yakni secara zahir ala zahirihi, saya kecak kepetengan gelak pacet peteng kan ke orang sandi kezaliman ni kah? Peteng bi Gusti Allah, sing tau ning arah, tau ning jalan, bingung saat nikah, domo-doboro do temo, orang pada semeraut punan saat nikah, kecuali orang-orang yang beriman ke Gusti Allah, saya tak andik kezaliman dekat orang lain. Beri petunjuk bi Gusti Allah. Bi apa? Binuril iman, binuril mukmin, kelaban cahayana napanya ma binuril iman, kelaban cahayan iman, baina aidihim wa bi aymanihim. Di saat orang-orang yang beriman jalan, kelaban cahaya kelak cahaya iman, maka orang-orang yang zalim ke orang lain ke bakal petang. Nah, kedua, wakila innahu uridu bidzulumati asyada'id. Yang dimaksud dengan zulumatun yaumal qiyamah, kepetengan tina kiamat, kegelapan di hari kiamat, ada yang berpendapat adalah uridu bidzulumat. Yang dimaksud dengan zulumat adalah bidzulumati ay asyada'idi. Siksaannya sangat berat, balasannya sangat berat. Maka zulumat bimakna al-zulumati bimakna asyada'idi, jamak daripada syadid. Keras kuku ni kah balasna kang kurang zalim. Maka zulumat maknana syada'id, sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tabu bismillahirrahmanirrahim, qul man yunjikum min dhulumatil barri wal bahr, qul man yunjikum min dhulumatil barri wal bahr. Saya maksud ay syada'idil barri wal bahr. Siapa orang yang selamat berenggapi daripada kepetengan al-barri wal bahr, baik neng daratan atau neng lautan. Ay min syada'idihima, berarti maknana zulumat adalah sarah kuaku. Ada hukuman selebih sarah, enggak hukuman orang seandi kelakuan zalim. Fayaqumu ashabul madzalim. Orang-orang sik kene ngajebi kulit sampean ni, fayaqumu ashabul madzalim, jaga kapi kuaku. Nuntut engarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Qad sab'irda hadha wa daraba hadha wa akhadha mal hadha fatuqda min hasanatihi hatta la tabqa lahu hasanah. Karena senuntut ni kepada jaga, ya Allah, kula to mane pesoen bi orang nikah, cak ko caen bi orang nikah. Qad sab'irda hadha wa daraba hadha, orang ni kemari nokolen kau le Gusti. Wa akhadha mal hadha, orang ni kemari ngalak dunia kaula, mari ngerampas dunia kaula, mari ngalak hak kaula. Allah Ta'ala matabar de orang-orang yang kani ngaji. Apakah buat nuntut untuk melakukan kezaliman? La. Fatuqda min hasanatihi, kaula nyoon
kebagusna orang ni Gusti, haji ne kala, umroh ne kala, sedekah ne kala, salat ne kala, puasa ne kala, ngaji ne kala, hatta la tabqa lahu hasanatun, sampai tak ada kebagusan sama sekali. Rugi orang yang zalim dari orang lain. Baik orang soki, pejabat masuk kapi, kezaliman. Bahkan almarhum Bah Yaimun, Bah Maimun Zubair nika zalim iku ndak nang wong tok, nang awak dhewe pun iso zalim. Napa termasuk zalim Ka'bah tibi benih ke orang lain? Ka'bah tibi beda orang zaluma nafsah, berbuat zalim, zalama nafsah, berbuat zalim Ka'bah tibi. Contoh, orang kelak benih bektona abri bulan cedak sebinek sehari 100.000 mathalan, mampu na segeme atau 30.000, 50.000 paling raja, tapi abon jeng aja nika termasuk apa zalim? Nyabek bareng benih tempat tu benih kendang-kendang. Kira-kira sampean tak mampu tapi sampean jeng aja zalim Kak bentibi bejana ta'alako bejen istirahat malik sampean bang tetabeng apa benih kekuatan nah benih kekuatan abon mon sampean kelar malik sepeda motor bekas tau saya ngerayen tos aja ngaja enjakan karesi kuning san mesan bulan apa ya mon ban sehat mon bersakin akhirnya masih celep tak kelambian ban masuk angin terus. Arab aja per bulan kan 1 juta kan 1,5 juta kelar sepeda motor jangan numpak motor ban 4 berapa ban apa aja ke berapa ban nama tu ketepan lah ni ke termasuk zalim bahkan Bah Maimun ni kan beri contoh ni contoh orang mon sompek kopulun sampai etoot kan nyaman gitu ngepas sompek dari rumah tahu nyaman le ari termasuk zalim dia nyabak bareng benih kenang cek ring kenang cetak sampai etoot kan nyaman baca derung barung jangan yang Yusuf meruh tak ada kapi kupulun sampai etoot ni kedebun Bah Maimun ni termasuk zalim ni kah nyabak bareng benih kenang kupluk sahabat yang toot le dak masih jering apa pituna sandal sampai cetak nyabak benih kenang zalim termasuk ni kah perbuatan saya larang menurut agama tak boleh ben saroban mun tak yang kui sabak baca sampai toot benih centelan toot dia jadi sebagian ulama debu maksud kelabang zulumatun yaumal qiyamah yakni asyadaidi adzulumati bimana asyadaidi tade belesan selebih parah engak belesna orang saya ngane ngaja zalim joko kapi waku setiap ada yang nuntut karena takut sena kia karena takut saya minta mungkin karena orang dia tak naki sehingga tak nyaur aku ada orang bagi amal pak sobung ialah kalaban jeplek kok ibu adalah benar ya kancan sobung benar ya kancan ya sobung zulumatun yaumal qiyamah nah, makna pertama zulumatun yaumal qiyamah napa yang kita neka orang gelak secara zahir la yahtadi yaumal qiyamah sabilan haitsu yas'a nurul mu'minin yaumal qiyamah baina aydihim wa bi aymanihim di saat orang-orang yang beriman beri petunjuk arah tining Allah Subhanahu wa taala binuril iman kelaban cahaya iman maka orang-orang yang zalim kela bingung tak nemu arah tak nemu jalan untuk menuju keselamatan. Senomor 2 saya maksud kelaban zulumatun yaumal qiyamah ay bi makna asyadaidi. Napa dalilah kul man yunjikum min dhulumatil barri wal bahri ay min syadaidihima ketika orang ni berneng tengah tasek dalam kebudayaan sepeteng kan beda marah saung kune tasek ni ning kapal ni kan beda marah tapi ketika abon pun dalam kebudayaan takok dalam kebudayaan susah man yunjikum siapa sih selamat Allah Subhanahu wa taala berarti zulumat ikan to maknana yang kibenika ay syadaidihima takun ngitik karila ekocak syadaid ekocak zulumat wa qila innahu kinayah anin nakali wal uqubati saya nomor 3 sebagian ulama berpendapat saya kemaksud kelaban zulumat yaumal qiyamah adalah sebuah kinayah persemon anin nakali dari perbuatan yang nakal
wal uqubati dan perbuatan dan pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cak kira orang se kane ngaji bi urusan ini tak ada reaksi. Ada reaksi tiate. Dua orang se kane ngaji ni kan mustajab lah. Du'aul mazlum mustajab. Dua orang se kane ngaji ni kan sangat mustajab. Cak coba-coba ngal ngani ngaji ke orang. Berbuat merugikan ke orang lain. Ya. Neka hadis nerangakin apa? Adillah tadullu ala tahrimu zulmi. Satu dalil bahwa haram hukum bagi kaula panjenengan berbuat kezaliman. Nah, berarti az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman akan mendatangkan kegelapan yaumal qiyamah. Makna zulumat berdatalo sebagian ulama baik zalim ini kan apa? Yashmulu ala jami'an wa'ihi sawa'un kana fi nafsin au fi malin au fi irdin fi haqqi mu'min au kafirin au fasikin. Jangan sampai nyubaki orang lain, baik orang kafir, baik orang fasik. Mun bene merugikan nama baik daripada orang lain, makin bodoh ancaman nega. Pencemaran nama baik reba karena bentuk kezaliman nega. Mun aku nang akhirat juga harus dipertanggungkan jawab nega. Apa boleh menfitnah orang? Yaranen orang ngazina, yaranen orang adik seher, yaranen orang nikah selingkuh, yaranen orang nikah adik tuyul dan lain sebagainya. Hati-hati nega. Berarti sampean nega ampun menuduh orang se kadang lopot tuduhna. Maka mun orang ngaranin orang adik seher terus orang reta andi bahaya nega. Sedangkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bu as-sahir kal kafir, orang senyeher areka hukumah kafir. Berarti ngaranin orang adik seher ngaranin orang kafir. Ternyata orang seyaranin misalnya tadi seher ya kafir tibi berarti. Nah, sampai terjadi pembunuhan, nekroyo. Apa dasar? Karo lebat mempeh. Akek tabu tak harus boros. Amin pedutong tok teluari jetok. Berarti jia pelaku. Mosok karo mimpi bisa nuduh orang. Amit beri engkau wah kalau pai tak jawab. Kau tak patengnya ding. Gua mulai jia engkau lagi saken. Lengarane orang. Bulan Amit tak nyaut terus kayak saken. Wah ini keperbuatan zalim nika. Ya. Daraba hadza, nokolen orang. Wa akhadha mala hadza, mengambil hak orang, tunyan orang. Sabba hadza wa akhadha mala hadza wa daraba hadza fatuqda min hasanatihi hatta la tabqa lahu hasanatun. Sampai kebagusna ada ludes ibarat gunung sebunya yang kalakkeun sekone ebego sampai tak ada gunung. Lah terus dari rumah kebagusan tak ada, amal bagusnya tak ada, terus senakio banyak durung nyala ka orang segiba sing ngerasanen se utang tak nyaur sing ala sandal wase macam-macam nginjem se tak beli karo sendok karo pereng karo tok esena esena dopur ngalak dino orang kapi. Durung nika ane ki belum nika durung muncul kinangan jaga kapi keng kuaku fayakum ashabul madzalim. Orang sik kane ngaji kudu sampean jaga kapi. Terus mula tak ada kebagusnya kecuba nah orang si kezalimi gila bagi ke kulit sambian salah lah tak ngelakonin dosa tak ngakan nangkan oleh getan nah hiji ya tak norok ngakan nangkan oleh getan nah kini kah ben orang si ngelakonin zalim dari orang lain. Nah nikah penting diperhatikan nikah jangan sampai ngebaiban saroban jangan sampai apa jangan sampai kalau panjenengan ngekep enteng kezaliman nika. Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Ku ning tine kiamat nika orang setera. Ki orang seberiman, orang sebanyak amal lah. Orang se salat subuh berjamaah. Menuju lebat ning jalan setang petengah. Nika ku beri cahaya bi Gusti Allah. Basyiril masyaina fi dzulami binuri tammi yaumal qiyamati. Kabarkan, beri kabar gembira kepada mereka yang berjalan di tempat yang gelap menuju tempat-tempat berjamaah. Basyiril masyaini fil masajidi fil dhulami, orang-orang saya ajalan ke masjid, orang-orang saya ajalan salat berjamaah ning tang petengah kebele binuri tammi yaumal qiyamati. Kuaku ning dina kiamat bakal oleh cahaya saya sangat jelas, saya sangat terang. Cahaya kelak dari Gusti Allah ada pencahayaan ni kata ada kuaku merkuri ada di kiamat
Senter tak ada. Sobung pan apa? Ya, petengungku saat nikah. Kecuali orang yang kuat iman, orang yang selamat daripada ngani ngaji ke orang lain, maka orang nikah bekal ibnina cahaya sabilan yahla yahtadi yaumal qiyamati sabilan bekal ibrina napa? Yang berina jalan tining Allah Subhanahu wa taala menuju jalan-jalan saya selamat daripada apa yang neraka, masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak sarah ayat ning Al-Qur'an tentang kezaliman ni kebanyak. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa ya'ti min ladunhu ajran 'azima. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah pernah mempunyai sifat zalim. Mithqala dzarrah, sekecil apapun dzarrah, Allah taala tak pernah ngani ngaja. Wa intaku hasanatan yudha'ifha, mun pacat aneka rupa kebagusan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keng cuma orang sing ngelakuin kezaliman, bekale balas juga bi Gusti Allah. Mula urusan bi orang Pak repot seporana. Mun urusan bi pangeran gampang seporana. Pebanyain tu sana tetap banyakan rahmat Gusti Allah. Parajain tu sana tetap kerajaan pengapuran Gusti Allah. Tapi mula urusan bi orang lain berkaitan kelaban hak orang lain, baik nafsihi au malihi au irdihi nyaben terus napa aben hartanna nama baik lah nikah. Saya tak mungkin Allah taala bakal nyeporah kecuali atas ridho daripada orang yang saya kani ngaji kelak. Karena benar sifat Gusti Allah, innallaha la yadhlimu, innallaha dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala adabu innallaha la yadhlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah taala tidak pernah berbuat zalim kepada manusia syai'an, sekecil apapun, walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Keng orang sih berngani ngaji ka ban tibi. Tadi orang berbuat ngani ngaji ke orang lain aslinya buruk ka ban tibi. Tak rugi Gusti Allah. Sampian tibi saya rugi atas perbuatan zalim neka. Wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Banyak ayat-ayat tentang larangan kezaliman yang dalam Al-Qur'an. Pejabat bisa zalim ke rakyat, rengsoki bisa zalim menindas orang-orang setandi, dokter bisa zalim ke pasien. Pasien lah para mati ya kok. Kayak tekat suruh mojor ya biayanya sebenarnya lah, mereka nyekater lah. Zalim ngane ngaji, gua kui suntik je bicara bi malaikat je. Zalim kapi setia. Bodoh boleh saya wak rakyat wak saya dia antri solar, antri bensin, ki ngoboy ruang ngabi persyaratan, dok tenggin no, dok polisi. Kadang pabrik saja raja ya nimbun. Sak juali begini dia. Sengabai peraturan dia. Waku je dong, salah sabak dengan neraka ke serambi bensin aja. Baru tambah rabak je waku. Tambah rabak serama solar je, serama bensin aku hari saya ngeneng aja ban. Orang saya telah jualan ya minyak keltek pelarang ni seroreng sak jual jireng jo. Wasampet kapi. Waku ada guring. Minyak keltek aja. Karena berbuat zalim dak rakyat. Hati-hati. Ya, Sayyidina Umar bin Al-Khattab saking diri kebetir beliau jadi seorang pejabat. Gula pun sekut dan mun tak salah nika. Mari nyeritaki. Beda menjangan mati himar mati. Neng pinggir embong. Sayyidina Umar nangis atau tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Tak buambu tangisnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tanya kian apa sampean mak nangis ngane kan kok lebat kelak ning situng jalan kita lah himar mati. Engkau takut mati karena engkau tak makan nih. Takut nuntut kok dengar sanepun Allah Subhanahu wa taala karena engkau sebagai pejabat. Engkau sebagai pemimpin. Benih orang saya pikir. Benih rakyat ta. Hewan mati takut mati gara-gara engkau. Takut engkau tak makanin, takut engkau tak ngereken, tak memperhatikan. Padahal dia makhluk ke Gusti Allah. Aduh, sampai seberi aja ke kezaliman nih kanon. Dari takut pertanggungan jawab paki seberkaitan kelaban makhluk Allah Subhanahu
Nah lah mun mangke biasa ngengsret tanah sekelan, ngengsret pole sekelan sampai tadi semeter. Ya, ngengsret pole geleng, ngengsret pole geleng sampai tadi geleng ke situ ya. Tak kena lebet lah. Nah, hati-hati tadi kezaliman neka zulumatun yaumal qiyamah. Neka lanceng hadis kedua neka berkaitan kelaban kezaliman juga insyaallah pertemuan sebagainya datang berarti enye malai sampean kulit sampean malai tak ngane ngaji ka orang terus dak remai kan ngaji bi orang wis tak usah balis kezaliman cek balis kelaban kezaliman dar mah kuakku temen nang akhirat ning persidangan ahkamul hakimin ada perbuatan tertutupi tade sekecil apapun perbuatan ngane ngaji ka orang ngalak din orang ya zalim ka orang wah berat waku semakin banyak urusanna semakin abid hisabna bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah saking beliau ni kedarina tak tero paki abid hisapan ya dan Gusti Allah bene karo bi urusan bi orang urusan bi aban tibi tak kelem Sayyidina Ali ni kabit-abid pernah situng saat Sayyidina Ali ni kata temu situng peperangan Sayyidina Ali ni ke pemimpin peperangan Sayyidina Ali tak temu hari baju ngakan demi Sayyidina Ali pimpinan kita Amirul Mukminin pemimpin umat Islam tak temu ternyata Sayyidina Ali ngerem neng situng tempat neng pucuk setada orang apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau ngakan roti kering cek kering roti Arab ni mun kering mun yang temaki sakit pak kudu celop ke aing terus kening ngakan wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib mantu nang Kanjeng Nabi sepupu nang Kanjeng Nabi Madinatul Ilm begitu beliau ni tak gelem kuaku jeng lanceng hisabna Sayyidina Ali ya Amirul Mukminin deureun apa sih deur sampean neka tak pantas deur panjenengan beuh deureun saya layak untuk dimakan kami telah persiapkan untuk engkau wahai Amirul Mukminin mari kita makan bersama hidangan luar biasa neka pantas deur panjenengan la nolak Sayyidina Ali engkau mengakan karena engkau tak tahu oleh diri di mapes engkau tak tahu bahan-bahan engkau tak tahu tapi ria roti bakar roti ria roti kering re saya kakan engkau re are engkau ngebai tibi engkau namen tibi tanah tibi namen tibi molong tibi ngatunin tibi kuaku engkau tak bitabit hisapan dengar sanipun Gusti Allah Allahu Akbar ya tak tahu jiang kok pokon kok ya cek ngakan wis ngajak maling masih ngajak ring tak gena kok cek deng megendeng mun pacet nek pacen kelakon pon benyan tak genan cek pokok kakanane kakan kabil kok beda hisabanna mat'amuhu wa mashrabuhu wa malbasuhu wa maskanuhu pakaianna bungkonna kendaraanna enomanna deurna tapi saya masuk saya keluar aduh berat pak laki tambahin dolim ka orang cereng saya bereneng abak tibi lecek benyak urusin aku ki nam tambah ngane ngaje de orang lain wah tambah berat dia ya tambah berat kalau urusan otang urusan ngerugi ki orang hatta mati lem Ka'bah tak bakal sapa orang wa hatta mati di medan peperangan kian disangkut paut bi otang orang lain tak mungkin Allah Ta'ala bakal nyepor ya negara dinto cak dus istihlal ya cak moro sampean minta sepora moro lah gemblengan cukup pasama terlasan 0-0 ya apa 0-0 urusan ngalak di noreng 0-0 maceknya bapagena sepora nang kok sing ngalak pawon abaan bobok orang engkau tak nyangka jawaban konjong kau berapa kali semua sekut engkau garo sekalian dua kali mau mulai semua sekut di semua kepikir mangkan tak melobi codut sak suplukan ri tak cukup minta sapora 0-0 macamnya mana istihlal istirda mumpung durung itu tuntut gua nang akhirat ya Masya Allah kimon estona tak ada orang yang setandik ngane ngaji nih repot baca masih kulah masih sampian tapi paling tidak meminimalisir lah cek tambahin pun kezaliman nih barek ke orang lain atau ke abad tibi pun toreh kurangin dari mangken sampai betul-betul kulit sampian dipastikan hak-hak orang ampun terpenuhi nyala ke orang lah hindari otang-otang sudah orang ampun eponain ampun lunasin
anak sampean karuan sampean nyaure. Nah, makanya wasiat nikah sunnah. Setiap tedunge sampean sunnah wasiat. Jamun para amatiat tok wasiat. Bahkan sabenare sunah ki orang nikah wasiat. Jong kondi salah jong dek ruwa jong. Kondi salah toman ruwa toman. Catet sabuk bebon bental tedung. Seneka. Orang-orang soleh nikah perhatian ndak nikah. Pernah Al Ustaz Hasan Bisri Saladi nikah Allah yarhamu termuka padang pengopurno alam alim mangken putrana Gus Badrut Tamam. Beliau wasiat putrana, aku mbiyen tahun duwe utang waktu mondok di sarang. Tahun ning rajin lemebu tahun ning sana pokon ebuan sakone. Tiang pundi bah wong Gresik. Tak to alamat tah. Pokon kok wasiat saore jia. Sedo sareng Ustaz Badrut Tamam nih sehari dek Gresik. Tak tahu alamat dia. Pokon Gresik di makendangna tak tahu nyaman nah karo tahu nyaman itu. Akhir beliau di kerena atanya alumni sarang si dari Kabupaten Gresik. Angkatan tahun sekian suwe sehari biji sampai pada bulan bareka ditemu. Wonten napa Gus? Kula diwasiati abah kengken nyaur utang. Ya Allah, kula pun ridho, kula mboten ngutangi teng abah sampean. Sampai sak moten abah sampean. Mulai sabene nyaur king tak to kenengene di mah. Nggulik sampean deng megendeng lah ting karo pese tedung. Pesene orang kocak pese tedung. Ya cek tengen-tengen ki an orang takok umure tak mesti engki mone sawaren ben apa to. Mon nenten. Naudzubillah termoga pada selamat ya cek sampai ngaji ka orang. Belajar ya anak-anak nih kak, kenal perbuatan zalim nih kak, cek sampai ngerugi ki ke orang lain. Hajar rongku, pun sampai beda anak, langka tanang bengal ngalak di noreng, ngurugi ki di noreng, bocok peneng, sampai raja kira, andi betek ngecoan deh gini kak, ya, sampai tua deh akhirnya tukang ngentit nih kak naudzubillah. Ya, tadi mulai ngiba jajan, berapa kena jajan? 16.000, boleh di mana? Sangono 2.000 ngiba jajan 16.000. Nemu jalan, nemu din siapa? Urus pak. Alhamdulillah pinter ban jong, iya jong. Ya los cetak kah? Sango 2.000, es krim masih 16.000. Ya ngecok joli di mana? Ya. Nah, termoga titik masih manfaat barakah. Hindarin kezaliman karena adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. والله أعلم بالصواب. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا يا الله. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل آمين. واغفر واستر وأنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من
كرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغارب هابر وبرها خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علي خالي عقاسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم قد بالشرط ثم إلى أرواحي قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد البارس قد بالباهر الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وأخي طاهر والفقيه المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقا وولادي والمحضر وإخواني والحبيب عبد القادر محمد جدة والحبيب العلامة محمد بن علي بن عباس الملكي والأخي عباس الملكي والحبيب علي كويتان والحبيب مشي والحبيب محمد بن طاهر الحداد والحبيب أبو بكر قرشي والحبيب شيخ بوتوبوتي والحبيب عبد الله الحداد بانجل والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب علوي بن سقا والسقا والحبيب هادي بن شيخ أبو بكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب صالح بن حميد تنقل والحبيب محسن بن هادي الحامد براني ووصولهم وفنهم والحبيب محمد الهدر والحبيب ثم إلى الحبيب أبو بكر العدني ووصول مفرم ثم إلى روح الحبيب هادي بن عبد الله الهدر ووصول مفرم ثم إلى روح جاسم نور سلم وزوجتي وكي هاشم رافي وزوجته ووصولهما وفرعهما ومن انتسب إليهما ثم إلى روح صيب هذا المقام ثم إلى روح الجد باه مهاجر وزوجته صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته ثم إلى روح الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلوم وفاتن في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمر الدنيا والآخرة وأن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح العارفين وفكر في الدين وعلم التأويل وأن الله سبحانه وتعالى يجعل قلوبنا قلوبا خاشعة وأذنا واعية وعملا متقبلة وعلما نافعة وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وأهل الندامة وعلى من أسلفنا الصالحون مثل الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين يا عطاء ويا معطي بالعطاء لا تبطئ. وصلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت